Dodol sempak kumkuman ora wa. Bah, padak krewakku ya. Wong kene iki dagangan sempak apik-apik kok diarani dodol sempak kumkuman ki piye kuwi lek Yazid kuwi Yo, gujuwo pukuli pisan ki kok. Yo. Kene iki dodol sempak boys, size nyenika ngene kok. Sing diarani sempak kumkuman ki sembrono kuwi. Loh ya. Buruan, 100.000 sudah dapat 6 sempak teman-teman. Loh ya, ada warna biru, warna hitam dongker atau apa ini. Terus ini warna hitam. Warna biru lagi. Satunya warna hijau yang aku pakai. Terus satunya lagi dikum ya, dikumbai. Buruan di ses out. Sempak ses. Loh ya. Ini sudah ada pelindungnya teman-teman ya. Ini pelindung kontaskol. Kalau kalian pakai sempak ini, tak jamin lakang kalian ya, selangkangan kalian tidak iritasi. Buruan di ses out di keranjang kuning kiri bawah. 100.000 sudah dapat 6 teman-teman. Sempak ses porem. Ya, ini awet teman-teman. Kalian buat tarik-tarik kayak gini nggak rusak. Oke, buruan di sesot ya. Maci, cerit.